تعلما وتعليما لله. حديث أبي الدرداء تابع: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفير. رواه أبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolon fula shahru rabiul awwal ni hijra sankalo fulanna bisuine o sabanna de miladi nasaro ka jate ba fulani mugani duru sankalo segina bisunyo mugani worona ambe dawda bugum masjid rajago ambo kono درسوا بالحافظ النووي أكا كتاب كنو إرياد صالحين بوندا من ناكو دوني فسمانتيا أني كمغو للدنيا على كما درسوا تمني أبي دردائي كحديث لك جيكا وما وقتي ينصروا ودي سره كنو bi ambe wuli yoromi ibn Usaymin rahimahullah kasarahu kono ولحاصل أن الله تعالى سقر هذه الكائنات تستغفر للعالم لنين يموني على يني فيم منونك جيان كونو أيو كولو نوبي يا فدلك أستغفر فوق دونك بغي. وأفضل من ذلك من قوس أفناي أن الملائكة تدعو أجنحتها لطالب العلم إرداء بما يصنع. ملكوبو كما مجري دوني نيناي نوبني سونجاني فيني باكي كمينكي. الملائكة الكرام ملكي أباو الذين كرمهم الله عز وجل ملكي من علي بنيكو كرما تدعو أجنحتها لطالب العلم إرداء بما يفعل. وبو كما مجدي دوني نيناي نوب النسونجاني فيني باكي كمينك. هل ترون فضل أعجم من هذا؟ يا ليبي فسمنتياي ومن كوسنني أن الملائكة ملائكة الله عز وجل ملكو ألك ملكو مسمى كبا قرطا لندو تدعو أجنحتها لطالب العلم إرداء بما يصنع. هذا فضل عظيم. ألك ملك أبوه كما مجري doni nyini nae nu bejni sonjani fenye bake kaminke ninye fasamanti abaye. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنهم سيدنا بانغاني alaka taruna kisibaka Abu Darda ka hadisa alaka je ka Abu Darda ma anna ulama warasatul anbiya ko doni ke baw ulude nabi nyima uciye tabagawye law salita man alladhi yarisul anbiya ni yanyin kalike ko jombe nabi nyima uciyeta
العباد الذين يركعون ويسجدون ليلا والنهار لا يا لبتك لو دوا منهم بي كمبل منك وبسجدك علي سونو تلي يا لا أولود نبي نمو تشين تبعو يوا أي أخارب الأنبياء يا لا نبي نمو بل مسرو ولود بن نبي نمو كتشين توا لا أي يريس الأنبياء لا يريس الأنبياء إلا العلماء موسيقى نبي نمو تشين تا ودوني كبغو اللهم أجعلنا منهم أنبي على الدلالة كانك أولولا العلماء هم ورثة الأنبياء والرسول إلما من الأنبياء دونك بغو ولود النبي نمو تشيتا بغو ويدوني تشيتا كبون نبي نمو بلو ورسول أملا كما يأمل الأنبياء ويبارا فنا تشيتا كم النبي نمو ببارك تغمي دونك بغو فنا ببارك على يو تغلا ورسول دعوة إلى الله عز وجل دونك بغو دعوة كتا ألما ويو تشيتا النبي نمو بلو وورثوا هداية الخلق ودلالتهم على شريعة الله دونك بغو جونك ودان فيونك كندالي أنوكو كندا كوبلا شريعة دونك بغو يو تشيتا النبي نمو بلو فالعلماء هم ورثة الأنبياء دونك بغو ولود النبي نمو تشيتا بغو والأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار نبي نمو دراهم تشيما تاولو كوفي دينار تشيما تاو كوفي توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن بنته فاطمة وأن أمه العباس وأن أبناء أمه وأن زوجاته سيدهم فاتورا كدم فاطمة تو كبنانك عباس تو كبنانك دينك وتو كاكا موسى وتو ولم يرثه ابنته ولا زوجاته ولا أصبته سيدهم كدم ما تشينتا أكفر موسى ما تشينتا أكفى ما تشينتا لأن الأنبياء لا يورثون درهم ولا دينارا بس كن النبي نمو درهمته تاولو كوفيتشيلا دينارته تا وكوفيتشيلا وهذا من حكمة الله عز وجل نيني علاقة كودون دوye مسامين كابو أكورو تالندو أنهم لا يورثون علاقة حكمة دودي نيني كون نبي نمو نفلو تشيتا تاولو كوفي لألا يقول قائل إن النبي إنما دا نبوة لأجل أن يملك فيرثه أخاربه من بعده فقتي هاجا من على حكمة قناياك نين نفلو تشيتا نبي يمون كوفي أكي حكمة مونيه ni tiye tara nafulu tiye tara nabi nyuma kofe fo baga do kana tafo kon nabi nyuma ayen nabi nyuma ya wole kata yerema puru kam mo kan nafulu de soroku mara nasara akad demba ya nota akabal masru no nafulu ta tiela akofe fo baga do kana nin fo kutiya haja wala ala yen nintige ka boye pew nafulu o ciete tan nabi nyuma ko fe pour mo kana fo nabi nyuma yen nabi nyuma ya wole katu yerema pour kan na folo de faranyo ka kamara pour nu sara u ka mo na ta u ko fe ala yode tige ka boy wa qila an-nabiy la yarisuhu waladahu u ko nabi nyuma adonta a cieta wa ma qawlu zakariya alayhi salam me zakariya ka kuma alaka kishibaka fahabu li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba zakariya ka kuma min fulani ne na ko alama akontiri ala ika dendimma
min bɛ bɔ e ala fɛ i ka bisi ɲɔgɔn di ne ma min bɛ bɔ e ala yɛrɛ fɛ n'a bɛ n ka tiɲɛ ta ka yakuba ka dunkɛw ka tiɲɛ ta falmuradu bijalika irisul ilmi wan nubuwati jakariya ka laɲini tiɲɛ la dɔɔni tiɲɛ de don ani nabiɲumanya tiɲɛ bisi ɲɔgɔn di ma bisi ɲɔgɔn min bɛ bɔ e ala yɛrɛ fɛ dɔɔni min bɛ n bolo n'a bɛ n ka dɔɔni tiɲɛ ta ani n'a bɛ nabiɲumanya tiɲɛ ta n kɔfɛ walaysa irisal mal jakariya ka laɲini tɛ nafolo tiɲɛ wali anbiya'u la yuwarrasuna nabiɲumanw tiɲɛ tɛ ta olu kɔfɛ ma warasu dirhama wala dinara nabiɲumanw mɛ darahime tiɲɛ ta u kɔfɛ u ma dinare tiɲɛ ta u kɔfɛ innama warasu hajal ilima salawatullahi wa salamuhu alayhim nabiɲumanw ye nin dɔɔni de tiɲɛ tɔ u kɔfɛ ala ka tanu n'a kisi b'u kan wa haja ajamu miras ɛwa nin de ye tiɲɛ belebeleba ye faman agaja bi hajji wafiri ay bin nasibin wafiri kathiri ni mɔgɔ min ye nabiɲumanw ka tiɲɛ min filɛ nin ye dɔɔni ni mɔgɔ min ye dɔɔni min na i ye nin yɔrɔ min na nin yɔrɔ min na ka ca kosɛbɛ man agaja bi hajal ilm ni mɔgɔ min ye nin dɔɔni min na wa ashalullaha an yajalani wa iyyakum mimman agaja bihi haja huwa al-irisul haqiqi nafi'u don seminu ko rahimahullah ko ale be ala deli ala ka ale ani aw ala kanke mɔgɔw ye minnu bɛ nin dɔɔni mina minnu bɛ nin tiɲɛ mina nin de ye tiɲɛ haqiqa ye tiɲɛ min ni nafa b'a la al-ulama warasatul anbiya dɔɔni kɛbagaw olu de nabiɲumanw tiɲɛ tɛbagaw wal anbiya lam yuwarrisu dirhama wala dinara wa innama warasu al-ilma nabiɲumanw ma dinare darahime u ma tiɲɛ ta u kɔfɛ darahime o tiɲɛ ma ta nabiɲumanw kɔfɛ dinare tiɲɛ ma ta nabiɲumanw kɔfɛ nabiɲumanw ka tiɲɛ min ye tiɲɛ ye min ye o ye dɔɔni de o de y'a to asaru dɔ nana abu hurairata bolo tabarani kɔnɔ hasanahu albani y'a kɛ hasanu ye don dɔ la abu hurairata tɛmɛna madina sugu la mɔgɔw bɛ sanni feere ni jago la sugu la a ko sugu mɔgɔw ma a ko mun bɛ aw la dɛ u ko ɲɔ ye mun ye a ko ciden ka tiɲɛ b'a kɛ ka tila misiri kɔnɔ aw bɛ yan sugu mɔgɔw bɛɛ ye u ka palasiw bolo bɔra u ka minɛnw kun na ka bɔ sugu la ka na ciden ka misiri la abu hurata mana ta a sigira sugu kɔnɔ ye a jɔra sugu kɔnɔ ye k'u ma kɔnɔ parce que a b'a dɔn u bɛ sagi kana u taara misiri la u nana abu hurata ko a kɛra cogo di u ko abu hurata ma ko aw ma ciden ka tiɲɛ b'a kɛ ka tila misiri kɔnɔ anw taara misiri kɔnɔ an m'a ye ko foyi an ma foyi ye n'a b'a kɛ ka tila misiri kɔnɔ a ko aw ma foyi ye misiri kɔnɔ u ko an kɔni ye min ye misiri kɔnɔ mɔgɔw bɛ misiri kɔnɔ dɔw bɛ sali dɔw bɛ kuranna kala dɔw bɛ fiqhu kala halala ni haramu bɛ ɲɔgɔn kala la dɔw bɛ jikiru la an kɔni y'o ye a ko de ye ciden ka tiɲɛ ye a ko dɔɔni de ye ciden ka tiɲɛ ni asiru bɛ tabarani kɔnɔ hasanahu albani a ko hasanu don laysa al-insanu yasha min sharqi al-ardi ila maghribiha min ajl an yahsula ala mali qalafahu abuhu lahu ibn sami ko rahimahullah ako yala hada madente tama dugukolo kaba beta dugukolo tile bonyoro a beta dugukolo tile binyoro munna pour akan nafolo soro nafolo mi ni afaya to akofe aye pour akase ko nafolo soro wa huwa mata'u dunya o nafolo fana jiya damude falima ja munna la nasha min masariq al-ardi wa magharibiha ila akhij al-ilmi alladhi huwa mirasu man al-anbiya alayhim salatu wassalam don seminu ko
ako hada maden do fule ni e fa sara ni asara hari tile boyoro de la na kan na fulo be ubi na sara tile boyoro de la na kan na fulo be ibe tama kata ibe ta tile boyoro ina ifa ye cinye minto na fulo minto cinye la kata ma kata akama ibe na fulo soro chogomi ni e wanna fulo imbe tile binyoro de la ibe tae puru ibe na fulo soro chogomi fa ye na fulo minto akofe puru bo soro chogomi kata akon ni na fulo fana ye dia damu doronde anye ninke na fulo kama akon munna hada madem fana munna ante tama an kata dugukolo tile bonyoro la an kata dugukolo tile binyoro la an kata doni mina ale minye kinye jonka kinye na binyuma ka kinye alaka tanu ana alaka kisubo uka manambe tama minke dugukolo tile bonyoro ana binyoro ambe tama minke dugukolo kan na fulo kama o fana dia damu de dronde munna ante tama ke doni kama dugukolo fambe la munna ante tama ke doni fana nyinini kama doni minye na binyumu kachinye jadiru bina akakani anye annesha bi kulli ma nastatu li akhdhi al-ilm al-mawrusi an al-anbiya alayhim salatu wassalam akakananye anka anyere jija an sheko bela an kan yere jija ka doni mina doni min cira ka bon nabi nyimo golo ala ka taruna kishibufa walau lam yakun min fadl al-ilm illa anna li-alima kullama amila shay'a fa huwa yash'ur ma ighlasihi lillahi azza wa jalla bi anna imamahu muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yasur har ni fasamanta wurte doni la fo doni ke baga ibake ka doni min kala ni dusukun kalashe ibe somala iyere bado ko yi kan nyema ye ciden de kalima mi ye ciden de o yere wasara doni fasamantiya doni fasamantira wasara doni fasamanta yere har ni fasamanta wurte afasama awasara doni fasamantiya la doni nyinina doni ke baga ni bake kullama amila shay'a ni ye fengo fe mbara tilamiya dina la doni ke baga ni ye fengo fe bara ke yashkur ma ikhlasihi lillahi azza wa jalla irebe ado kafara ikad dusun kalasi ka ibe dusun kalasi minke alaye ibe yere ba do o kofe bi anna imamahu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka foy kanyema fane muhammadu sallallahu alaihi wasallam iba ko fana ladde ni yere wasara doni ka fasamanti ay li'annahu ya'budu Allah la basirati parce que doni ka baga ale bake ka alabato doni de ka indama yatawaddaw yash'uru ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amamahu ni doni ka baga bake ka salijita abado abeke akono abeke abolo komi chidende fule anyekoro na ba fe ka ci na ba ke ka ciren ka saliji tatugo kala dege yatawaddu alana yatbahu tamaman e ba ke ka saliji ta sisa me ba ke ka tugu ciren ko tugu nyonya da fali wa kajalika fi salati salli fana bo to godela doni ke ba ni ba ke ka salli dusun kala si kope ibe sallim ninke abeki nya koro komi ciren de fulay koro ni ba ke kala dege akasali chogola wa khairiha min al-ibadati ani bato tana bebe ni chogola salli bo ni chogola ani salli tana bato wala law lam yatika min fadli ilmi illa haja lakana kafiya bunu seminu ko hari ni fasamanta doni fasamanta wure manima ninte ni wasara e ka bato beke enya koro ko cide ne fuli koro ibake kala dege hari ni fasamanta wure manima doni fasamanta la ninte ni wasara fa kayfa wa haja li fadl azim fi hadith abi darda radiyallahu anhu bo togodi nin fasamanta bele bainana abu darda ka hadisa kono falhasilu lanyini anna li insana alladhi yamunnu Allahu alayhi bil ilmi hada madem minni ala yafunnan shiriyati kani doniye فقد من الله عليه بما هو أعجم من الأموال والبنين والزوجات والقصور والمراكب وكل شيء لانيني
hadamade ni alay fonnan shiriya ki ka ni doniye alaye fonnan shiriya ki ka ni fenye min kabbo na foloye min kabo denkenye min kabo furumusoye min kabo etashiye min kabo yernan kafenye o kulli se min kabo fembe ni alaye doni ke mo minye doni kawsan nimbeye doni kabbo nimbeye fa alayka bil istikthari min mirasi nabi sallallahu alaihi wasallam ewa abika chaya nyini ni ke ni ciden ka cinyede nabi yuma ka cinye i jija iko o chayali nyini ibolo wa abdulul wusa fi talbi wa tahsili wa tadqiqi ewa iki yere jija beke sheko beke doni nyini lina ani doni be soro chogomi ani be doni haqiqa soro chogomi bi itata wa tadqiqi ni be doni soro kam misiya mana ni ka famu be du chogomi ijija wala de wa mahama balagta fil ilmi wakati ni sera ni ye doni soro chogo sogo fatazkir kama fatazkir kam mutaraka li awwal lil akhir mana ni ye doni soro chogo ni ka doni sera degere ma chogo ikado mana folo mugu ye chaman de to laba mugu ye ikodo folo mugu ye chaman de to laba mugu ye ikodo mana hada madente seka doni soro kasha dama summa alam okofe kado anna mirasa nabi sallallahu alaihi wasallam kun nabi nyuma akaciye imanya kuna bil qur'anil karim imakiden ka ciye na kanin qur'ana min kabbo aw bi sunnati nabawiyyati ube anake ciden ka hadisa sahalunye fa in kana bil qur'anil karim ni ayasuru eye doni ciden ka ciye min tan ni qur'ana doni de do bagadi kufita isnadahu e wasaraka bo sanadun yinina wa najra fihi ube ka a koloshi ka sanadu koloshi yala salenu ube salenu i wasaraka bola watila qur'ana kola bi anna alqur'ana la yahtaju ila isnadi parce que qur'ana hata gilente sanaduma innahu mutawatirun ajama tawaturi qur'ana bende kera qur'ana ka ana chogola bemmin na kabbo kosobe wa amma idza kana bi sunnati nabawiyyati aw na kera sa e cinye min ta ciden ko fe ni ciden ka sunnan inde do hadisa wude do fala budda min an tanzura awwala hali sahati nisbatahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am lam tashiha na ya soriye doni min tan nabi makko fe ni hadisa doni de do la budda hadisai Allah je folo yala hadisan min dambira kata cide mako ayafo yala hadisai sahala folo uba masaha onyanyini fa in kunta tastatiu antum hisa dhalika bi nafsika fa haja huwa al-awla na ya soro e yirebesika hadisa sege ni yere ye kado ni hadisa ka kene ube ni hadisa man kene ode kanyi ode kaka ode kanyi ni yere hadisa don baga yere besika sige ode kaka wa illa na ya soro e yirete hadisa don baga e fa qallidi awa ikalla digedike fa illam tastati fada'ahu wajawijahu ila ma tastatu mana ni yere hadisa don baga e hadisa anyanyini folo ikado yala sahlenu ga sahlenu ode kanyi ode kaka ni yerete hadisa don bagaye fa qallidi la degelike ka jol la dege min ben ni hadisa do masala alhamdulillah Sheikh Albani rahimahullah ayem mo chamal la fianina hadisa kola Sheikh Albani mo chamal la fianina hadisa kola dinya fantanani doni ke baganyuma boy uye seria kiaye ni hadisa don bagaye abo nyado doni ke bago yesere kanwe awa ayo jijalik fanake ciden ka hadisa betanga chogo mi ka sege apellan fule apen sahale aya yere jija ola
ni e yerete hadisa dombaga ni be saka hadisa salina sahabaliya do ni yere awa i kala degelike idalen be doni ke baga min ka hadisa doni ma wala dege hadisa la fulina salina an ka wakati inna Sheikh Albani oye ay o nyema o darapo gabolo ala yo doni dama ibumbaji ko akom mo ka sembe yero ye Albani o yorola hadisa kola ala yo doni dama aka hadisa be silsilatu hadisi sahiha jiju chamande do silsilatu hadisi da'ifa wal mawdu'a jiju chamande do silsilatu hadisi sahiha hadisa sahara abado kono silsilatu hadisi da'ifa wal mawdu'a hadisa yum mawdu'e munkaru do da'ifu do ibo yo kono ayoke aka kitabu do be al irwa'il qalil hadisa kitabu de do aye hadisan nun tegrejo fanala min ka kene abafo ka kene min la fulendo abafo la fulendo ayoke sahih jami'ul saghir wa da'if jami'ul saghir sahih jami'u be da'if jami'u be kitabu do de woye ka fen sahalun faranyogon ka yoro dola ka da'ifu faranyogon ka yoro dola ubafo sahih jami' wa da'if jami' o fana ya kitabu hadisa tawa sahlina sahabaliya bedbe kuni o fana ye o betto menon kafe Sheikh Albani kutubul arba ayudila ayetru mijiddila ka ke jiju nani ka ewa sahihu ke jiju sabaye da ifu ye jiju kele aye Abu Dawuda dila ka ke jiju nani hadisa sahihu ku ke jiju sabaye ka jiju kelenge hadisa da ifu munun be Dawuda kono Nasai aya fana dila o togola ka sahihu ke jiju sabaye ka daifu ke Nasai ka daifu ke jiju kelenye Ibn Majah ayo fana dila o togola ka sahihu ke jiju sabaye ka daifu ke Ibn Majah fana daifu ba kono ka ke jiju kelenye at-targhib wa tarhib li Ibn Munziri ayo fana dila jiju duru ka sahihu ke jiju sabaye ka daifu ke jiju fulay donc hadisa ko konila ni hadisa imbe tarhibu ni hadisa imbode kono abe bonda min kono e kata sahihu tarhibu ko bonda dayele ka hadisa nyini na sahale do yiba soroy ni ma asoro awewa o bonda kono ta o bonda nyogona nyini daifu kono yiba soroy hadisa imbilay ni daifu do turme jibo chogola Ibn Majah bo to Abu Dawud bo to ambe ala dele ala kan nema yurwalena ayem mo la kan ninna mo kala dege awa mo do fana be ulu ye kalande unye ibasuru do ne nyerete jiyam wa har ulu yere ka pamfela la udone te kosobe yere ka dugula yere janku ka jamana ulu tanasitu la foi ka fo sahaha wal bani tanasitu la ninte ko ete foi la kamugo ka kumata ka fodoro kasoro donente yere ka dugula jango ka jamana janko jiya min dona jiya fanta nani doni ka baga ngana bolo ko aben nin ko nyado awumbe alede taka kuma na yewa ube min donente ita do yere ka barate awumbe ta yede ka kumata hadam maden kelenkele be ika qadarado ikika hakkedo mo sikani yere bila yorola imase yoro minna ikani yere bila yorola imase yoro minna an ko ni telela awa alhamdulillah bunu seminu yemmin fo an yere tese ka hadisa sege na yere nyinye de fu ni yesihu ye min ni Sheikh Albani ko min nasihu amba ko sihu na ko de ifu amba wasa dola fo nya ye yoro min ayere doni ke ba ngana hadisa dombaga nu ko a ni yorola aka tawra ni hadisa de fude do ube ni hadisa ya akene ya de fude ube ni hadisa ya Allah fu asahaleno fu na nyoye anyogona doni ke bagaw bolo munum be ko ma nyogo ube munum fa mba ale fanaka wala ambeseka ewa o ata ale tabila kulu tata yorola parce que Cheikh sa Ibn Mbaji yore fo ako Sheikh Albani hadisa sahale hadisa defun ako bu do de abese ku bonyogona ako me abese ka katam o tembo ko kelem fana ni nabi nyuma boraye mo site ni kisilendo masumute o Albani droye ni nabi nyuma shembolara nabi nyuma dronde te katam
ni ciden sembora la mugo side te ko ite kataw hada madem be kataw wala ni yoro la nin kafamu Sheikh Albani yen nin kenya ayen nin ki hasanu an bota mugo wore min ni ko ibo sa ko te kun ko be wolanti do antido janko ni ka kumata no semino yode fo ammi mugo min kalante doni ke ba do kote eye mukhallido de fo ka doni ke ba dore la dege u koy be jol la dege akoni e yere te se ka dele law nyini ni yere te mustahidu ye mbaw nyini ka ni bana be ela ako dogotoro do be ibodo idale mbala abe bana do abe se furakeli la ibodo dogotoro wore be me eto kala halado de idalen tola akoni bana na ibe tami ha idalen be dogotoro min nay baro ka parado idalen bale be to de fe idalen te dogotoro min na eta nyaado ko dogotoro e be to fe wa awa anfana bo chogo de la dinala idalen be karamo min na ni yere bulo seminu ku ni yere te siga keniyali ni sahali ke ni yere ye awa ikadoni ke bo do la dege idalen be min na hadisa kola wala dege na yi hadisa min kenaya na yi hadisa min lafu akon ni to se wala yere ibe munke ne te se teglidu nyela akon ibe munke hadisa min ni ma nyado temoka hadisa min ni aka kene ni sikato la ibota hadisa min ni todo ni te so rafailam te sati fadaihu ni te so la o hadisa intoy ibna hadisa min nyado otoy wajawijuhu katemaka ila ma tistatu ibe se ka hadisa min sahali do ta o fa hadisa min manya do ibolo otoy katemoka wa qawluna abu jalil usra fi talabi wa tahsil wa tadqiqi akunni aleko iki yere jija ika sheko hakebeke doni nyinini la ana be soro chogomi ani be ika doni du chogomi bajulil usin ya anni taqatan bajul usin munya isheko bajulu taqati fi tadqiqi amru muhimmu hada madin ki yere jija ibe doni haqiqa soro chogomi kodo komi hamile no kosobe li anna bada nas ya'khudhu bi jawahir an-nusus wa bi umumatiha duna an yudaqqiqa ko pasga hada madin do ube kolo jahiro tatendoro ube kolo gorobalita kasoro uma sege misiyali ke sege la hal haja jahiru muradu aw khairu murad yala ni hadisa jahiru min fulani yala hadisa la nyini ya jahiru dewa ube hadisa la nyini to koye wa hal haja amu muqassasun aw khairu muqassasin bunni hadisa fulani ka fen gorobali fo yala hadisa fulani ka min gorobali fo hadisa wure nana ka kodo kerekeriya ka bola ba ube hadisa wure mana ka kodo kerekeriya ka bola foi kan nin fana nyedo wala yudaqqiqu mugudo be utemmi shali kenninna mana nulu ya hadisa ye ni yala ni hadisa la nyina kam muradu de wa ube muradu wure bahala ube ni hadisa gorobali min fulani nye hadisa wure nana ka kodo bola ba ube ama hadisa wure mana ka kodo kerekeriya ka bola wa hal hajan mutlaqu muqayyad aw khairu muqayyad ni hadisa min fule kana te ka foten doro yala siri yorobe ni hadisa ina ube siri yorote hadisa ina muqayyadu yemunye ni hadisa fule nin koy akake menini be nin koyinke ninde be kal ibe ninde ke anofe alla nyini ye ninde muqayyadu ye ninde ka fendo kerekere anofe yala ni hadisa ni fendo sirilala wa ube fendo masirala fatajiduhu yadribu sunnatu ba'daha bi badi ibe atgisoro abe cide nyere ka hadisa no ciden ka sunna doke ka dogoshi abe hadisa doke ka hadisa dogoshi wala yudaqqiqu atam mishalike hadisawna wutun shiga ka mishalike hadisawna li'annahu laysa indahu ilm paske ale doni ta bolo fa haja li amr min komin fulanyenye la yudaqqiqu ale take kam mishalike shiga kam mishalike hadisa kola wa haja yaqlibu ala kaseer min as-sabab al-yawma
ibnu shami rahimahullah awa kunni akacha sisan kaddemisenu la kosobe sisan kaddemisenu bi kaddemisenu akunnin kacha la kosobe alladhi ya'tanuna bi sunnati demisenu munum be skulani ciden ka sunnay tajidul wahidan minhum ibe dosrula yatasarraw fil hukm abettaliya kakiru tige wal mustafadi min al hadith abettaliya ka fayda dogo hadisala aw fil hukm ala hadith ubi abettaliya kakiri tige hadisa doka wa haja qatarun azim akon ni dan ze belebel bade ni dan ze belebel bade donc hadama den ki re kolosoma anyude fo hadama den ni ma se degre min ne kan yere se bro senu kon nin kacca si sa de bidem senu na de dem senu munumbu yere sogola ni ciden ka sunnaye akon nin kacca ulade ibu dola kelen soro ubeteliya kiri tigela ubeteliya kiri tigela ka tiru tige ko ka ubeteliya wala ubeteliya ku be fayda udo fale ka bo hadisala aw fil hukm ala hadisi ube ubeteliya ku be kiri ke hadisaka ni hadisalla fulendo ni hadisa saleno ni hadisa munkaru ni hadisa defude ka soro doni yere to bolo wa hajan qataru azim konni nyeddan se bele bade wa qad qila uko wa mahama balaqita min al ilm ko ni ka doni shera ni doni soro chogo fatadhakkir kam mutaraka al awwal lil akhir ikado ikamiri katashi ko folo mogo ye chaman de to laba mogo ye iko do de ni ka doni shera degere ma chogo do ko folo mogo ye chaman de to laba mogo ye haja kalamun tayyib bunu seminu kon ni kuma nyuma de lakin ahsanu min zalika akum kuma min kausan ni an naqula an kafo mahma balagita fil ilm ni ka doni ishera doni ka doni shera degere ma fatazakkir qawla allahi azza wa jalla awa ikamiri alaka kumala bunu seminu ko de kanye kateme doni ka bawo tumbenni fo ka fo ni do ni ka doni soro ye doni soro chogo adon miri ko folo mogo ye chaman de to laba mogo ye mana folo mogo ma doni be pade sege din be bolo koy folo mogo ma doni be pade ako doni ke bawo tumbenni fa ko kuma nyuma de ni ne me ako me kuma min kausa ni ne ika fo ni ka doni shera degere ma ni deni soro chogo awa imiri alaka kumala wa fawqa kulli ji ilmin alim ikado doni ke ba be sampe ni folo uye kuma min fo kam mutaraka al awwalu lil akhir anini aya be milla nyini min fo be de kala nyimi aya ikaye fo ko de kausan ni kuma donye mana folo mogo ye doni chaman de to laba mogo ye mana komi nyafo chogomi folo mogo ma doni be bade doni ke ba be sampe kam mutaraka li awwalu li akhir la nyine wode bo odi ato bunu semnu ko kuma min kausa oye akon ye doni soro chogo imiri ikado wa fawqa kulli dhi ilmi alim adoko doni ke ba be do bi samfe kana miri ko sera doni dambela hada madresi kana miri ko te kata ko ni ekera mugo ye ko be kiritige mugo ka be kiritige hadisauka aywa ado e yere be kata كل بني آدم خطاو وخير القطائين توابون هذا ما دي بيبي قطاو كلاو نما يدمون بيتوبي ويكادو فنا دوني كبغد دو بي سانفي يعني حاجة من القرآن بنو سمين كل لنيني ni aya ni nya qur'ana de aw dahu fi dalalati ninde kaddelila gelendo min qawli kateme kuma ka min qawlihi kateme kuma ka kam mutaraka al awwalu lil akhir alaka aya inde gelendo kateme o kuma ka wa tadhakkar aida qawluhu ta'ala awa akoy kam miri alaka kuma la fana wa ma utitum min al ilmi illa qalila ni eyeto ni soro chogo miri nin kuma fana la de ala ko hada ma de damfew ne ma foy di aw ma donila ni fitinite
fitini de diraw ma koy a doy ka doni ye fitine odi ya to hadamade na ka doni bake ka caya kata ka walagata kata dole be fara akan majigila dole be fara akalanya siranyala dole be fara na be sira fata wani ne kuma ne doni ke baga bayere be sira kuma ne abe sira fata wani abe sira tiri tige ne de ka tiri tige mo ko mo doni fitini de ye balaw yembale mo odi ya to karamo ba be itaye abara na yere ba fo ko ale kalana uga ale karamo abbe ba fo ko ale kalandende kata ibumbaji nono kata ibune useminu nono kata Sheikh Salih Fawzan akelenkele aba fo ko ale kalandende ale makka parce que hada made ni doni bi bolo sera degere matogo yi kado foyti bolo ni fitinite awa doni ke ba be doni ke ba bi sanfe اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا انت على انغر جاگه دوني نفمما يكان غر جاگه بارنيمالا ورزقا طيبا واشيا يكان غر جاگه نيمانا غر جاگه مي نورولند تقنينا به ان خلقك غر جاگه مي با انكاريا كبو يكدام فون بولو انك لا كل شيء قدير اي الله دي بيسه فمبلا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن مسعود ملك جيك وما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ko alayya me alaka cide malaka tanuna tishiba ka cide mbafo nazara Allahu amra wa alaka mugonye samia minna shay'a mu'min ne findo menne cidena fa ballaghahu kama sami'ahu yemi menela yutara lashe kumi yame chukumi alakinye fa rubba muballighin aw min shamin kuma ewa sera mugo chamama obese ka kuma intanga ka korodo ka famu kateme eme nyame kuma sera mugo chamama abe kuma in koloshi ka tanga ka korodo kateme eme nyame arwahu turmiji wa qala hadithu hasan sahih wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kari samina bi hurata malaka je ka gwama akwala ka cida laka tanuna kishiba ka ko man suila ani ilmi fakatamahu ciden ko mo min nuyi inyinin ka donila ya doni ndogo ulijima yawmal qiyamati bil lijami minan nar yawmal qiyamah do be jahannaba karafe do itakono ni nyinin kara donila ya dogo yawmal qiyamah jahannaba ne karafe itasuma karafe abedo idakono rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithu hasan kuma an ka wakati fa nasrunyana kam mugunyin ka doni la togo ya fulade do lisanu li hali wa lisanu li maqali kam mugunyin ka doni la halafu la dola kilendero mugo bese kinyin ka doni la bil lisani li hali mugo kala hala o bese ka doni ke baganyin ka masala ebe jamana min kono musiriku be bidiya be hari ni mugo me nyininka mugo kala halayi nyininka ika tawhidi bange kana dugo shirku min be shirku yala ika jeya mugo we mugo kala halayi nyininka ika sunna bange bidiya ika radduka ni bil lisan al hali bil lisan al mahali ni uyu nyininka ni munenye karasa nin kabur bato min fulen ne sariya ye mun fala karasa nin maulidi min fulen ne sariya min fala yin yin karabbil lisan al maqal awajibalen bi kay be min do Allah ko fo ni ya dogo
jahanaba karafe be do idala kome e wasarahu bena faram pancha be do ula ساق المؤلف صره ساق المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل العلم تعلم وتعليم لله أحاديث متعددة سبق كثير منها مؤلفون نمبوندا إنا يحدث كمان ناتي أنكم نودوكا كتمين ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود كحديث أبو كنا لك جيك وما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله نورا سمع مني شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو آمي سامي نظر الله يعني حسنه نظر كريموني على كيني لأن نظر بدادي من الحسن نظر كاكدادي أقرأ نما ومنه قول تعالى وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناجرة نادرة يعني حسنة إلى ربها ناجرة على كل يوم القيامة دون يدو بيت ñew do be qiyama kene ka wulu kañi be lajjeli ke katuti ke alama yani tanzuru bil ayni ila Allah azza wa jalla be lajjeli ke nu ñawye be lajjeli ke nu ñawye kata alama jalina Allah wa iyyakum minhum ambe ala dede ala kanke ulula nambe ala ye na ñewye qiyama wa kadhalika aida qala Allah tabaaraka wa ta'ala abo chugula ala ko masamin ka bakoro talenu فوقاهم الله سار ذلك اليوم ولقاهم الندرة والسرورا على يوتانغا ودونك كوجوغما ayo be nyogonya ukumbe nyogonya ni nyuma yaye unyewula ani nisonja udusukun kono ay hasunan wa surura mana alay kumbe nyogonya ni nyuma yaye nyuma ya ani juguma ani nisonja hasuna fil wujuhi ka ukanyewunye kukanyewunye wa surura fil qulubi ka nisonja do ka dusukun kono huna yaqulu nadara Allah amra sami'a minna yani makhala ciden ko ala kam mo minni kuma menela fa adahu kama sami'ahu itara kuma illashe kadi komi ya menela jogomi والمراد بذلك لا ينيني أن النبي صلى الله عليه وسلم دال للإنسان إذا سمع حديثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمعه أن يحسن الله تعالى وجهه يوم القيامة لا ينيني تشيدين يدعو دك مغوي مؤمن نيه كما دومي تشيدما إتارا كما إلا سيكمي يامي تشيدما تشغمي تشيدين يدعو كيه كو abe ala dele ala kinye da wunye yawmal qiyamah wa qawluhu fa rubba muballighi aw min sami li'annahu rubbama yakunu lil insan yasma'u li hadisa wa yuballighuhu akata hada madimbe hadisa dome ubeta hadisa illa shay wa yakunu lil muballighi aw min asami ay hadisa illa shay mimade ibasuru besika hadisa in kordo kafamu kateme emenyame yani afqaha wa afhama ibasura tigibe hadisain wa fahamu ka fiqita hadisain na ka fahamu wa sadda amala min al insani alladhi sami'ahu adahu ibasura yi hadisain la sai mu'mimma alibe hadisain fahamu ka barake ni hadisain ye kateme eminyame wa haja kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'lum e bulo semeni ko nim ko ni komi cide nyen nim fo tugomi akon nin donende do yaziru masala min al-ulama man huwa ar-rawiyatu yarwi al-hadisa akoy be doni ke bagaw do soroy alay hadisan mafula bagade abe hadisan mafula fa yahfazuhu bi hadisat dursi wa yuwaddihi abeta hadisat di koma ya dursi tugomi lakinnahu la ya'rifu ma'nahu me ba surati hadisan korondo ata manado obe hadisat do bagawla hadisa caman durusilen ba kunna abesika hadisain fo kuma ya hadisain me chogomi me ba surati hadisain manado fa yuballighu ila shakhsi akhara min al-ulama ni hadisa don ba mi hadisa ba kunna me ata manado ale beta hadisain la sem werema doni ke baga wula ya'rifu al-ma'na wa yafhamuhu wa doni ke baga be hadisain manado aba famu فيستنتج
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكاما كثيرة أتقل مغب بسكا كيدن حديثا من سيرما ألب بسكا كيري تامان بوالا كسر مني حديثين دروسي كفالة وتي حديثين مانا دو من حديثين نانا فو ألي مني إبا سورة لي حديثين مانا دو أي حديثين فامو أبسكا كيري تامان بو حديثين فينفع الناس بهذا مدون النفع وغير سبق أن المثل الأول كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروى الناس وارتووا لكنها لا تنبت نم مثال ندوني كبغا تشوغو يا فلان من فلان ني أنيو مثال يا فوق كوفي أنكو يوا تشيدين كل أليني دوني من نانا بكو من سانجي ناجينا دوغو كولوكا دوغو كولو يورو دو بي أيه جيمنا مي أتي فالي فيمبو ويا جوني من حديثة إرواي كدروسي مي أتا أمانا دو وكيرا كومي دوغو كولو من جيمنا مغو بنا مي جينا وبون كا ايوا سينيكي فيو ميالا وبون كا باغو ميالا مي دوغو كولو يريتي فالي فيمبو ويا حديثة الدروسي باغو يا وتا أمانا دو دوني كبغا فلنا وأما الأرض الرياض التي أنبتت فهم الفقهاء الذين عرفوا الحديث وفقهوها مدوغو كولو فلنا من فورا حديثين كونو كاتمه أقول دوغو كولو دوبي ويدوغو كولو نيومادي ودوغو كولو أي جيمنا أي فالن فيهم ومثالية دوني كباو جمعي فامو بغاو دوني كباو منوني حديثة ودون فقه بوبولو دينا فامو بوبولو ويه حديثة ودو ويه حديثة فامو واستنزو منها لأحكام الشرعية ويسلامية سرية فليك بوالا حديثين ولو دي دوغو كولو فلان دوغو كولو مين دوغو كولو نيوما نا يفلن في مبو أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد حاجة من أبو هريرة كحديثا من نانا نكوفي فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم كيدين يكنكري داك مغوي مغمي ني نين كرا دوني لا فكتمه يدوني ندغو بأن يلجم يوم القيامة باللجام من النار كو يوم القيامة دو جهنم تسمى كرفي بدو يداكلو أي ودو على فمه لجام من النار ما جهنم تسمى كرفي وبو ودا يدالا نسأل الله العافية أن الله جلك العافية لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه بس علي من جيجي إني نكلم كوفي أما يا دوغم وهذا إذا علمت أن السائل يسأل لإسترساد من نيجي نيا دو كم من ناني نينكا أنا نكندا نيني دلا كم ني حديثا لا نيني كمان تنبا كنا نينكا وقتي بني ده بنودي أتومبي تلي عليك سنة نفتون كذا donc anko ka doni dogo atebbe tasuma karafe bedo ida kono yomal kamado mi akode ni yere yado mu'min nani nyininka abe kanda nyini de lade fala yajuzu laka antamuna ate daga ye ikabbali ko jabi amma ja alimuta annahu yash'alu imtihana min ni yere yado ko mu'min nani nyininka nani korobode kanda nyini na tede doni nyini na tede anana koroboli de la walaysa khasduhu an yastarsida fa ya'lama wa ya'mala akalla nyinite ikabila sira akan nindo akabarake nay yado akalla nyinito oye alen nana ki korobode fa anta bil qiyari in sitan fa allimhu wa in sita fala tuallimhu niye mo min don nin jogola ibika swala na kadiye Allah dunia nam amandi Allah dunia mandiye atoy fenti kanina ni yere yado minna ni korobode doni nyini na te atafe ka doni nyini ka barake na ale nani korobode doronde kama ni yodo mugo minna o jabili ma wajibi ko Allah dunia ma wajibi ka ibika swadela na kadiye ika Allah dunia ni amandi wa Allah dunia mandiye atoy kana Allah dunia fenti kanina لقول الله تعالى لك كما قصوا فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم على قتيل من يهوديا ونعني أمة
na kadiye kiritige nu nyogonche na kadiye baka kiritige nu nyogonche ya anna allah alima anna haulai yatuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastahikumunahu la li ajali an ya'malu bi kalamihi parce que ala ya don nonu na yahudiya wala ku bena kiri nyini ke ciden fe o kala nyini te ko ka baraka ne ciden ka kuma yede walakin li yanzuru ma indahu o kala nyini munye min be ciden bolon nin koy na an ka don فيجاء المتى أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحان فقط لا طلب للحق فأنت بالخيار إن شئت فافعل وأفتيه وعلمه وإن شئت فلا تفتيه ولا تعلمه tumam yahudaw tumbena cide ma ubena nyinin kala badula ku te kanda nyinin na de ubena cide min be cide fe doro ubena ode anyinin ka ode la ni ukalla nyini te ku be barake ni ciden ka kuma an kana ta nyinin ka doro min ba fe an kodo ni cide nyu jabi na yu jabi ni minye ni an atara nu ka je misra ya nu tabbe na ubata na nu tama be ubabi da umakota wala ala ko cide man na kadiye kiri tuguni nyogonche obe ikabba ka kiri tuguni nyogonche awa guno semin ko rahimahullah ko ifana bo chogodela ni mo min nani inyinin ka e yere ya don ni mana cinyanyini kama cinyanyini nate anani korobode amana cinyanyini la nani korobode awa ifana bi kaswala na ka ajaraye ayinyinin ka minna okay ika ajabi ika la dunya na kadiye fana kana ajabi kana la dunya ni nyekele kajalika bo chogola ija alimuta annahu yahsulu min al-fatawa mafsadatun kabiratu afulana bo chogola fana nan ko doni kana dogo ni e doni dogo tasuma karafe be do idala ko dama do bole mbalade afolo de ni mo min nani sayden ki korobo hari ni mo jabe ete yenni hadisala ibi kaswali raw yoro la kele afulana ni yere jaado nyinin kalim mun fune ka posila ni nyinin kalim ni nya jabi chinyali bena ni nya jabi ajabili beke chinyali belebele ba de bala fala basa anturu jali iftai aw bashi tika iko nyinin kali jabi bila ko fe kanu jabi direti de nyinin kalim do be yere bado yi ambella halamina ube ni wakati ambella halamina fune kan ni nyinin kalim min pose ninyen nin jabi doro abeke chinyali de a chinyali be bonya ube abeke fitinai o jabi ya gawya kanu jabi bashi tika nina la taktum kana ewa chinyai ndogode lakini la basa an turja lifta ila waqti yakunu fihi musahat amma fu ka chinyai ndogo barabara de me dom ni wakati min ni ko fitina ba jabi la bashi tika ika jabi bila waqti wore masalaha bi ajabili na waqti mi ajabili bila waqtina li'annahu ahyana takunu li fatawa bunu semi rahimahullah ko parce que waqtu dola min kali jabi ni fatawa dobe law aftaita biha sababa li sharri wal fasad ko parce que waqtu dola min kali jabi dobe ni ye ulu jabi o jabili beke ewa kudugude ani chinyali jabu dobe wakati be do nyininkali dobe ni ulu jabi wakati dola ha uka jabu beke ko juguni tinyali de fa anta ida areta annaha sababu li sharri wal fasad woni eyere yaye ka fo ni nyininkali jabi abeke sababu ka ko jugu do nati uga abeke sababu ka tinyali do nati wa ajalita li ijabatan fala haraja alika fi jalika niye awajabuli bila kofenina ka wakati wore kono basiti kanina wallahu limuwaffiq wala mbalimu doni ke bawo ka kitabu kalalin ani ka doni minila ka minuka kitabula nafa bula de hada madin nyinin kali jabu ni feuna wakati ka koloshi ibe jama minna keso dobe kuma do foli be ibe jama minna don do la ibe seka ye jama dola kuma do foli ni wa fatawa do kele bena fitinai abe wakati ufana la iba surambe wakati dola fitina wakati do nyinin kali do posera niya jabe abena ni kojuwe
ni ma doni ke baga nyumo ka kitabu kala ko famu iten be dola ebe tadilo ni hadisa la doro ko ciden ko ni mo min nyini karafenna ni ya dogo karafe be do jahannaba karafe tasuma karafe be do dala e wa tasuma karafe to do ne dala mba fode pian yere koloside ikana fitina ni balawse silamawma ani yere ma ani silamiyama donc nunun kolose abu hurata yere cide e wa aye ciden hadisaw fo mais ako hadisaw do be ko ni alayu fo doro ko ni ndero mana akan betige ayo hadisaw to ako hadisaw do be ale bolona yu fo doro ni ndero ayo hadisaw to wala donc hadama denka nunu korosi ikan nunu famu nuko tasuma karafe be do idala ni doni dogo jogo ya betere ni mo min nani korobode o jabilite wajibi ka ni kan jabi min binani ko jogo ni ewa tinyaliye kano jabi de amma fo ika tinya ndogo na jabili bila wakati min na jabili teke fitina alaka allah famu dinala subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk